Tronglaubi Thokiba Tamtiba Todokta government as Subsab Exalakotri Pawa, Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina, Miyamo Loina Kongzang Sanction Kikani Haina, Serolama directly. Nasi on Manipur United Club Organization, Purigei Echa Ngakpi Senbinaba Manipur, on Manipur Women Voluntary Association, Committee on Human Rights, Amadi Manipur Student Federation, Tronglaubi Leibak Todo Asigi, Sangsilakpa Kongzang Singi Manungsana, Singsamaitu Lilong Apunba Club Amadi, Singsamaitu Lilong Apunda Mairapai Loop Singa, Kusam Naduna, Wakat Mipama Takredona, Mihatpa Sing Paduna, Atuba Matamda, Ngakpi Cheirak Pigani, Miyam Ngakpangam Jaba, Miyam the Onsinduna no make up to Halaba Si Pabo to Milation Belangaki Tawong Yaning Central Processing Asigi Matakta Subsab Exalakot Katabani Haina, Lupangana, Leptana Tongan Bokongzang Kaya Sangsinkre. Siam Yumnam Kemsana constituency Marigi Mairapai Loop Singi Mihut Singa Unakre, Loop Singi Mihut Sing Memorandum Siam the Kusina Kibagaloina, Wapam Kaya Kanakre. Tronglaubi Mihata Senaba Sing Cheirak Piu Haina, Tauban SP Office the Tomzinkre, Commando President Adi Sokle. Police na ko convener Sanjoy Taturok Patagi Impano Kulambi Ban Handokre. Kuki Zo Singi Political Settlement Purakri Pauba, Buffer Zone Lalbearoy, ITLM. MLA Singi Yum the Kongzang Sanction Bamatamoire, Hais Silan. Maral Leiba Sing, Logi Matung in a Cheirak Pigani, CM. Hayang Epringi Tang Tarahum Dogi Ayukpung Mangadagi, Nungtinpung Manga Pauba Belly District Mangada, Karpiu Kom Tokani. Congress na Amuhan Ngakpi Labadi Manipur Kanbangam Gani Haina, Hanagi former minister, Moirang Tem Hemantana Pongdrokli. Mapur Maral Leiba Cheirak Pigani Echa Ngakpi Senbinaba Kanasu Leiramdre, Wainam Benita. Sangara Bisai Sakpi Asa Bosli Basagi Sahi Maurani Toy Subadale Kitre. Irana Yarabasu Yadrabasu Strait of Hormusti, Swedana Hangdokani. Pungni Punipangi Manungda military crackdown Togani Haki Bawafam Tabuk Tonto, Mapam Kaya the Wakat Kongsas Anari, Wakat Mipam Supamnari.